makuha mo ng mo strike lang kalit ang tapol. Even though you have that passion, pero ni-strike lang kalit ang pagkatapol nimo. It happens all the time sa ako. You see, supposedly na ako i-prepare na video para kanina episode 13. Pero since waman to na dayon, because for some reasons, i-otro man daw to nila na project and walang nako sa i-post because I respect their decisions na kuan di lang sa daw to ipapost because for reasons. Pero supposedly episode 13 was episode 13 na release na tatong episode 13 pero mo lagi to na change yung plans. So kani morning bago na episode 13, it's amazing. Supposedly makinig daron ta ako karon watching Netflix. And by the way, later we will do some advertising. Pero karon like I felt like I had to go back to the first video. Kaya naman mo atong first video, di ba? Ato tinihon sa may agianan ba? First vlog ato is ako gamit ato is phone and the quality sucks. Actually, I find the quality neat pero disindi ra kayong quality pero delicate kayo sa ingon na nindot. I really thought na amazing kaya ito pero it was shot by a phone. I'm sorry for the quality. Karon ganahan mo kung take a picture, so yeah, balik ko atong lugar na giadtuan ako when I first shot my first vlog. Wow. When I had my first vlog, di ba ni adto ta nag B-roll ta dito and some things. Pero yeah, ang purpose na mo adto ko is I want to see if makakita og picture na worth saving, you know, because I'm planning na ako i-print ako picture. Nya ako i-post sa kaning sa luyon ako. Yeah, I'm planning to print my pictures out kay para makita na ako kung okay ra ba siya sa pagpa-print ang quality na yan nindot ba di ba bati kitaon kay kasagaran sa akong mga picture kay naagi yung mga picture na makauyon ko like from the time mag-edit ko na yung ana ko nindutan ni na picture ay nya pagkaugma pagkaunya giun sa man ni ako pag-edit nya mo like sometimes ma-disappoint ko sa akong mga edit. Sometimes ganahan ko sa akong mga edit. Nagay mga edit dako sa mga pictures na nindot para nako. And I wanted to print them pero you know. Pwede tayo mo itong syudad pa-print ito. Kung may printer para sa picture so madto pa kong syudad ana. Trying to get good pictures but I can't. There's just nothing here. Guess that's the challenge. Once again, yeah. That's the place where we shot the teaser thing with Larede. It's kind of fun. You gotta go home. Kay mo ulit si Papa ron. Yeah. If mo abot tag 1,000 na subs kay ako ni hatag. Kung di mo ganahan ani, dapat ganahan mo ani kay naon nindot kayo taas. Pwede siya mahimog telescope, yung buhuan dire. Nilagyan dahil ni mong lens na pang zoom ba. Oh, di ba? Nice kay. Pumuni abot si Papa. Ana siya na muli siya ron. Karon daw kay travel siya so ni ulit dayon ko supposedly dito mangita po ta kog tarong na angulo niya kay lagi mo to nawag sa Papa. Muli daw siya kay travel siya dire matug na siya dako na isara dire. Ayan, nagpaandar na kog aircon, high fan ng yapon kay alimuot kay. Actually nagplano ko karon na mag himo tag advertisement bisag gamay kanang gamay lang na advertisement ba. Anya the product is Snackers.
Hi, are you always streaming Netflix or are you always in your phone or in your laptop? Nagsige ba mo klase? Nya wala mo gikaon-kaon? Worry not. For 90 pesos, pwede ka na makapalit og snackers. It's actually nachos pero snackers may nakabutang so mulay ato advertise. This video is not sponsored by Julian Mercado. So if you want to buy this, go message her directly or message Julian Mercado. Her, the same person. What am I doing with my life? Ganahan mo makabaw kung sa ila sa ani? Lami kayo. Wait. Lami kaayo. Hi. Are you always streaming Netflix? Or are you always in your screen? Take two. Hi! Are you always streaming Netflix? Are you always in your laptop or cell phone watching? Ano watching man? Di oy, nag-plus man. Balik. Hi! Are you always streaming Netflix? Balik na. Hi, are you always streaming Netflix? Are you always in your phone or in your laptop having an online class? Well, wala ba kay gikaon? Worry not. For 90 pesos, you can purchase this amazing snack called Snackers. Nachos na siya pero Snackers may nakabutang. 90 pesos only. Is it good? Yes, it tastes good. Is it healthy? Of course not. That's why we're selling it. You can go hapit na ta. You can go directly. Wait. You can go directly there. So that's it for today. If nakaabot ka sa ani na part na video na wala ka nag-skip, congratulations. I thank you once again. If wa ka nag-skip ani na video, if wa ka nag-skip and kabaka sa detail, pwede ka makadaog ani. Oh. Sponsoran na kay Julie. Hoy Julie, kita ka ni na video ba? Sponsor be. Ate pang atag ba? Joke. That's it for today. Gabi na karon. Actually, gabi na kayo. I'm running out of words and maybe mag-shoot pataglain na video. I don't know. Who knows? Bye! Wait. Asa mo kang kontak ako?